Jawjawaya mapulat na makatinana sulivat. Saka tutsua kajamnaman aurita supuina kainwa cemas. Imazai tua kaca cawana na kai. Imazai tua tiulapuru katu ita sulatan. Imazai tua ita karam patu shiva karam. 箴言31章1节到9节。Aichua sini bici kimaza mavana sini turu nua kina tua huanti adi rimuri. Tisuna kualat aku sini kilibat. Sini pagau-gau lemawi tuaku inuri. Akianema anangwa aku si aibu tanusun ayau. Maya beneri sasu picul api toa salingan nuasu kina cawa-cawan. Maya pena atelengan paisu api toa babaya-bayan. Aisu nama itu cua sikudan. Sini kaipu wanga nua turuvu wa huanti. Randau tisu nati limuri huanti nakuya kivava nakuya semu aca temeker jamadu kivava sa rau-rauvi yanga namasan kakudan nua kuning sa nekayanga kamangwa nua na sema limimsia cau-cau. Rada ya vava si pateke-teke tua urimat sayanga. Alisawa vava si pateke-teke tua na sadirunga varunga cau-cau. Pai no na temekeranga tiamaju ma daudawanga si serapai katua kapaura. Kita varitu wa ibu tua zwa nekanu picul. Ki kaka rian cau-cau. Palake vutua kamangwaan nua na sema limimsia nekanu. Kini tangzana cau-cau. Ki kaka rianu ibu palake daya maju. Susu tua nama papa mamau papa penet-penet. Saka na ma palake va kamangwaan nua na maurama cau-cau. Aichu kai nua cemas. Tu chuang kajamnaman asini pupatarvan tianujen 母后的切身叮咛。母后对成为君王的利姆伊勒提出几点劝勉，而且彼此环环相扣。首先，他提醒儿子应控制情欲，避免虚荣。作为君王是整个国家的最高阶层，所拥有的资源与权力，一般人势必无法与之相比。其次，在谈起虚荣与情欲后，母后提到节制宴乐的重要。在欢愉的社交场合，君王不免要炫耀个人的铺张与排场。因此，举办这些活动的动机或目的是君王要特别慎思的。母后谈论到酒，是要劝谏君王应时时保持理智，因君王酒后的一时冲动，难保不会让国政整个歪曲而无法归正，更遑论会去细听社会基层的声音。基层族群是庞大的，而且人民才是维系整体国家正常运作的重心。最后，箴言试图引申创世纪的分别善恶难题，要君王在善恶间按正义判断，为孤苦无助者主持公道。这是从亘古到至今不断追求实践的课题，也是上主要人恒常寻求的智慧。Sinaya tu cua kajaman-jaman pasamarau janutin maya paramo maya paramo tua sitekeran ki papaulingavu tua su kina cawa-cawan
Ayah pa paulingaw tianutin tuswa kadya-madyaman. Sakala tinana pulingalingao papapene toa nangwa kata na kuya. Aveka pusara toa na maurama cau-cau. Cuma mana cakir tuturu-turui na parolaut. Mawana kasizuan toa mana kipakin toa cauan sinaya. Tuswa kadya-madyaman sinipa semarau tianutin. Saka tuswa kadya-madyaman sinipa kinunem tianutin. 回想过往人生经验，我有否从中经历惨痛的教训，并成为自己宝贵的智慧？当我拥有相对多的权利时，我使用权利的标准是什么？ Aicha kucina liwatan akizwa na matutswa na serapaya rawaca ku rututan asinituru tayau akinamasang ana silungaan mana kasisuan to mano ko cawan tayaw makaya kusikiumalan tayaw saka no ijwa ku namatutsua ku jinajasa 权利pichul no ya akina kana masidwa to ku pichul anama zamana ku 标准那呀tsupang nijwa namatazwa ku jinajasa pichul akina matay no ku sipatsunan toai ku pichul ay pasamarau tanuten sakala tinanakigado kinumnem saka kainuli kate pichuran anya kama mali-mali no pinilisun tanwamen tuamana nya kini pusensengan tayaw tuanya kisekaul anamarto mali-mali laso pinusarajamen toru namakaya manapasa selungwangwa tuamana su pinavaya migumi kato ichwa pichul tayaw ori namakaya manakipaparang tuamana su babak saka namakaya mana makazo tuamana kaulida na su sinirenga na jaran ayakana kiaong saka mali-mali ayakana inuli pakata sungadam ti Yesu Kristo amen. Mali-mali tutswa kadyaminaman na makatinamisa sila nga sumupu akilaro ito ang kaino at sumas latina na paene sa tiapa susuin ayakana pa sumaraw saka latina na suliwa tutswa tiakin ni adawan tatya pingan